Tema današnjeg klipa će biti kako gledati Doctor Who besplatno na Balkanu ili bilo kom drugom delu sveta. Naravno, Doctor Who možete gledati samo u engleskoj, zato što je tamo dostupan samo na BBC iPlayeru, ali vi niste u engleskoj, na primjer. To snimam da sve vas koji niste u engleskoj, da. I ne možete da ga gledate. Mislim, kad kažem engleskoj, podrazumeva se čitavo Ujedinjeno kraljevstvo. Sada, kako gledati Doctor Who bilo gde u svetu? Veoma je prosto, to je 100% besplatno. Postoji druga opcija. Ta druga opcija zahteva da imate pretplatu na Netflix, da imate dobar VPN i da jednostavno imate neko vreme da vam se VPN uključi i onda ćete moći da ga gledate samo malo lošijem kvalitetu nego u ovome. Sada, pazite samo šta trebate da radite. Kucate Watch Doctor Who online. Evo ga ovako. Meni se taj sajt već identifikovao ovde, samo što ja sad neću ući u njega da mi ne bi izbacivao koje kakve edove, pošto mi trenutno ne radi adblocker, nego ću samo otići na moj ovaj drugi tab ovde i pokazat ću vam jednu od epizoda. Dakle, ovdje će vam se pojaviti razni odvratni edovi, zbog kojih ja ovo i pokazujem ovako. Da, pokušat ću da ih što manje pokažem. I sada samo pritisnete ovde i ne pustite da vas prebaci link koji nećete. I kao što vidite, epizoda radi u 720p, radi u HD. Da, možete ga prebaciti na vaš televizor kao što ja imam od SBB-a EON i onda možete gledati na televizoru, ukoliko imate na televizoru opciju gledanja nečega sa YouTube-a. Sada vi možete pritisnuti ovde bilo koju sezonu koja vam se sviđa od 1. do 12. Što su vam trenutno jedine sezone koje ljudi gledaju. Postoji sezone pre toga, ali se jednostavno ne uvršćavaju u novi Doctor Who serijala. Ili vam u serijal od 2005. koji svi mi gledamo u stvari. Pošto epizode pre toga su od 95. godine pa unazad do 65. 1965. I te epizode stvarno su mnogo lošije po svemu nego ove nove. I te nove se ujedno i gledaju. Imate 12 sezona, prva sezona je izašla 2005. Možete pritisnuti bilo koju epizodu. Čak imate šta? Imate Christmas specijale, što je vrlo teško inače naći negdje da ih gledate u HD-u, da ih gledate ikako u stvari. Tako da možemo da odemo na njih, ali ja trenutno neću ovdje ništa bitno da menjam, samo ću otići ovdje na sezonu, evo, ja sam već ovdje pustio Nightmare in Silver. Imam čitavu listu ovdje epizoda, to vam je sve sezona 7. Što tiče mene, ja nisam gledao epizode pre 5. sezone, od 5. sezone gledam pa sam stigao do 10. Neko mi se najviše sviđa usput. Sada pokazat ću vam da možete da uđete u bilo koju, bilo gde. Dakle, evo, na primjer, sezona 12 čak može da radi. Imate ovdje sve, bukvalno, epizode, dakle, od 1. do 12. Bilo što možete upaliti. Tako da, htio sam samo da vam pokažem da to radi. I eto, to je bio specijal za 3000 subscribera. Usput, hvala vam puno 3000 subscribera. Ukoliko vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. Gledajte Doctor Who dok nemate što da radite za vreme raspusta. I eto, to je bilo to od ove epizode. Vidimo se sljedeću i see you in the next time.